ada pemajikan anak namanya. Mana sih ya? Punten. Tuh, setan. Kemana kan? Diomongan nanti si goblok. Galisnya Bojo Akang Widarmi nggak ada. Engkang, wek, nyai, dia nu nyari usaha. Kau langkang itu nyai. Nyai mana? Nyai Roro Kidul. Nu bener nyai. Hilap akang kau latih hilap nami. Kau latih ngap di jero batu. Nyai Bidarwi. Tak etak ngaran kau latih Bitarmi. Bidarwi gelis. Laras engkang eta kaulah Bidarwi. Tuh bah. Nyai. Si goblok. Kamu naya panah dipanah kau yang disetan. Nyai gelis sono kakang. Nyai gelis sono kangkang. Emot kene kapungkur engkang. Di mana? Di Oyo. Oyo teh naon? Oyo teh Rayina Uya. Rayina Ayi. Nu leres Nyai Bidarwi akang Nyai. Aduh, ari engkang teh saya teh hilap deui. Manya poho kakang Nyai. Poho kangkang. Kaulah teh loba poho kono kana hutang mah poho wae. Akang Bandung Banawasa tagning engkang teh Bandung Majalaya. Nyai itu bener Nyai. Makanya ngilap ka Nyai. Emot kene kapungkur bisa engkang noong kaulah kermani. Goblok. Naon iya? Goblok sih teh. Nyai Galis siapa gandeng goblok sih teh. Wah bangsat kurang aja